He kaupapa hei whakarauora I te marae o te poho rāwari I Turanganui a Kiwa. No te rangi nei I haere atua Irena Smith ki tōna rā whakanui. He aha I tuatu I te kai moana hei whakarata I te tangata ki te tautoko I te marae. Tēnei marae o tātou, nā tātou katoa, tēnei marae kāre nā tētei hatu iwi, nā tētei hatu iwi, nā tātou katoa. E tika ke hui mea atu ki konei. A mo tēnei ngā hau, mo tēnei āhuatanga, I ngō tēnei marae ka. Ngā whakai katoa ngā mahi konei. He whakaaro I te puake I te toko maha o ngā tāngata kua rauhi mai ki Turanganui a Kiwa ki te whakanui I te huringa o te tau hau. Unfortunately, it's a bit tired, but we thought we'd come along and bring an event here that would bring a lot of people to the marae, and a lot of the people we've had feedback from, this is going to be their first time on a marae. Nā te mea he wāhi tawhito, he whare tawhito ngā whare o te marae, kei reira anō hoki te opeti nei ahi I te āta whakawā I te wāhi. Looking at electricity today in particular, and the way that cords have been sort of introduced into the kitchen area in particular, and how the circuit boards are maintaining the drawer required to keep all the cooking equipment going. Engari tērā ngā whakahe hei tā ētahi e hara te marae I te wāhi whakanui I te Waipiro. He oi hei tā tēnei kaumātua, ko te mea nui kē kei te whakamahia te marae. Ni kāre mahi te marae ka ngoi kore, ka ngaro te mana te ihui me te wehi. Ai. Kore tako ki tātou I ngā tau ko pahore atu nei, ia tokorua e ora ana, kore tano mahi ki te whakaara tēnei marae. Hei a pōpō te rā whakamutunga o te huihuinga nei, ko te tumanako ka 5 mano ngā tāngata neke atu ka tae mai. Irena Smith, Te Karere.